Assalamu alaikum Şarkı Türkistanlık aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan Germaniyaning Myunxen shahrida ta'sis qilingan To'g'ri televiziyasining bugungi maxsus programmasiga xush keldingizlar. Aziz qarindoshlar, men Farhod Yuronqash bo'laman. Oldi bilan hammangizlarni yurakdan salomlayman. Aziz qarindoshlar, sizlarga ma'lum bo'lganidek, navbatda bu Uyg'urlar masalasi, Sharq Turkiston masalasi, bo'libmi mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari masalasi bu Germaniyaningki matbuotlarningki eng qiziq temasiga aylanib qolmay, ya'ni bu Germaniya parlamentining Germaniya hukumatining eng muhim kun tartiblarining bir holiga keldi. Bo'libmi keyingi bir hafta ichida Uyg'urlar masalasi maxsus Germaniya parlamentida 2 qatim o'tirib qo'yildi. Bo'libmi Germaniyaning Myunxen shahrida Sharq Turkiston Milliy Kengashi chaqirilayotgan bu yig'in 2-kunga qadam qo'ygan 11-ayning 9-kuni Germaniya parlamentida Germaniya Yeşiller Partisi ninki bevosita taklifi bilan jazo lagerlari masalasi, Uyg'urlar masalasi Germaniya parlamentininki umumiy yig'inida maxsus 1 soatga yaqin muzokara qilindi, talash tortish qilindi. Bu Germaniya tarixida tunji qatim bo'lgan bir hodisa. Undan bir kun burun 11-ayning 8-kuni maxsus e'lon to'xti masalasi maxsus Germaniya parlamentida o'tirib qo'yilgan va e'lon to'xti inisiativ guruhining quruvchisi va raisi muhtaram Anvarjon apandim maxsus shu parlamentda birga bo'lgan. Hammamizni suyundirdigini aziz qarindoshlar, Germaniya tashqi ishlar ministri shu oxir qatim bu Xitoyni ziyorat qilishdan burun e'lon qilgan bayonotida Xitoy bilan ko'rishgan vaqtida cho'qim Uyg'urlar masalasini va jazo lagerlari masalasini o'tirib qo'yganligini alohida ta'kidladi. Bu haqda axborot e'lon qilish yig'ini chaqirdi va Xitoyni ziyorat qilgan jarayondami maxsus e'lon qilgan ashada axborot e'lon qilish yig'inida Xitoydan Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarini darhol taqashni ochiq oshkor holda talab qildi. Bu Uyg'ur xalqini intayin suyuntirdi. Texmi bizni suyundirdigini, texmi bizga sharaf bergan Sharq Turkiston xalqiga mushu 11-ayninki 9-kuni Germaniya parlamentininki umumiy muzokarasida Uyg'urlar masalasini va jazo lagerlari masalasini ataydan mushu Germaniya parlamentida o'tirib qo'ygan Yeşiller Partisidan Germaniya parlamentining a'zosi ham Germaniya parlamenti kishilik huquq komitetining a'zosi Uyg'ur xalqininki 20 yillik samimiy sodiq do'sti Margarita Pauzi xonim 11-ayninki 10-kuni, ya'ni Sharq Turkiston Milliy Kengashi yig'inininki 3-kuni maxsus bu yig'in ichilayotgan Berlindan ataydan yig'in ichilayotgan Myunxen shahriga kelib yig'inga qatnashdi va bu yerdami o'zininki shundaqla o'z vakillik qilayotgan Yeşiller Partisining mayli Yevropa parlamentida bo'lsin, mayli Germaniya parlamentida bo'lsin, yoki Germaniya hukumatida bo'lsin, Uyg'urlar masalasini butun kuch bilan qo'llab-quvvatlaydiganligini, Uyg'ur xalqininki o'z taqdirini o'z belgilash, erkin hur yashash huquqini qo'lga keltirishni qilayotgan haqqoniy kurashlarni butun kuch bilan qo'llaydiganligini, buni izchil davomlashtiradiganligini, har zaman buni Germaniya parlamentining kun tartibida har doim tutib turadiganligini, bu yerda Sharq Turkiston Milliy Kengashi yig'inida qatnashayotgan 22 davlatdan kelgan 250 dan ortiq vakillarning oldida ochiqcha bu yerda qayta ifoda qildi. Sharq Turkiston Milliy Kengashi yig'inida qatnashayotgan vakillarimiz buningdan intayin ta'sirlandi. Shundaqla bular butun vatan siyosatidagi butun Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Sharq Turkiston Milliy Kengashi yig'inida Margarita xonimni ataydan saniga da'vat qilib, butun xalqimiz nomidan alayda minnatdorlik bildirdi. Tuvanda diqqatingizga Germaniya parlamentining a'zosi va Germaniya parlamenti kishilik huquq komitetining a'zosi Margarita Pauzi xonimning Sharq Turkiston Milliy Kengashi yig'iniga qatnashib qilgan so'zining to'liq tekstini va jarayonni naqmaydan ko'rishni diqqatingizga sunamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Frau Pauzi xonim, bundan 2 yil avvalgacha Bavariya parlamentosida Yeşiller Partiyasininki Bavariya parlamenti raisi. Bundan 2 yil avval bo'lgan saylamda Bavariya parlamenti men xalqaro siyosat qilaman, xalqarodagi inson huquqi to'g'riliq xizmat qilaman deb
namzet olup Germaniya parlamentosuna saylandı ve Germaniya parlamentosuna saylandığına gayet yaxşı oldu bizler için. Saylanmış Bavariya parlamentosu vaxtıdımı bizlerin Bavariya parlamentosunda netçilikten işimiz var, netçilikten özünün Bavariya parlamentosunu biz geçirgen, hatta Xitay'daki Münih'teki başkonsolosunu sotlu belgendi. Bu yerde Zorlamayın, bir yersin Uygurlar da casusluk kılmadıdır çünkü Münih'teki başkonsolos bağırıp gelip özüyle görüşüp sen Uygurlarla görüşmegin, sen Uygurlar'ın faaliyetlerine katlaşmadın, ulan terörist degendeki ki bunu sürüştürüp, mümkün bizlerle 15 yılın yağı birlik işlevatıdır. Uygurlar sen bunu hayalini bilirsen, sen biz gitmegen ve sen şu vakit destekte özü teklif kılandı, şu teklif kılan hatlarımızdan Xitay'ın haberi varken, diyelim sen falan hayalini bilirsen, handan etkilsen sen sotku verip, o Başkonsolosluğundaki Münih'te yönetilip gitişine sebep olan kişi, ağzı 2 yılın yağı, digende Germaniya parlamentosu da, Germaniya parlamentosundan bu hafta çarşamba ve perşembe günleri Uygur meselesi çıkıdır. Birincisi parlamentarische Frühstückte, yani seher tarafta, birincisi çarşamba günü akşamı. Görüşürüz. Şu teklifini verip, Özgün Partiyası namazı başka partilerin bu hissdaşlarına koltuğu geldirgen, şunun özünü yine tüm bir karşı alaydım. Assalamu alaikum, schönen guten Morgen. Ich habe jetzt natürlich nicht verstanden, was Askar gesagt hat. Ich hoffe nur Gutes. Ja, ich freue mich sehr, dass ich nach dieser ereignisreichen Woche heute hier bei Ihnen sein kann. Ich habe extra auf unseren Bundesparteitag in Leipzig verzichtet, um heute hier bei Ihnen zu sein. Assalamualaikum, hammalarınki sabah hayırlı olsun. Azizlerden ben topluluk münasebetidir. Ümit kılmak ki yaxşı narsalarni degandim. Naididagi harakatlik bir haftaning o'tkazdik Germaniya parlamentosida. Bugun sizlar bilan ko'rishish va davom etish uchun mushtu ta'sirlangan naid muhim bir jinoyat qatnashishi kerakki, shu jinoyat qatnashmasdan niyatda. Diese Woche stand im Zeichen der Uiguren, insbesondere für mich. Am Montag bekam ich einen Brief vom Bundesamt für Flüchtlinge, in dem sie zum einen ablehnenden Asylbescheid eines uigurischen Flüchtlings aus Karlsruhe zurückgenommen haben und in dem sie zum anderen versichert haben, dass alle ablehnenden Asylbescheide für Uiguren in Deutschland jetzt nochmal von Amt wegen überprüft werden und dass Uiguren ein Asyl bekommen und dass es einen Abschiedsstopp gibt. Bu haftadaydı, ama bu haftadan Uygurlardan başladı bilen haftadaydı, işlemcide ettiğindeydi. Bu şey köşmenlerini yani siyasi taraf kuruluşlarına karayılan idareden bir kat aldığındaydı. Bu hatta hazırlıca siyasi talep kuruluşları, siyasi kanal talepleri red kılıngan bütün Uygurlarınki, varlık Uygurlarınki, bu kadar Uygurken, ularınki denizin yanlarından kayıp çıkıp, fakat kayıtılmaydıganlıkını, ularının onun hakkındaki siyasi hayatının talep kılınganlıkını bana bildiren bir katever. Am Dienstag war in Genf musste China in Genf vor dem Menschenrechtsrat Rede und Antwort stehen. Ich bin sehr froh, dass die deutsche Regierung hier sehr klare Worte geäußert hat zur Kritik an China und insbesondere zur Kritik an den Lagern in Xinjiang. Neben Deutschland haben noch 15 andere Länder diese Kritik geäußert. Es sollte mehr werden, es müssen mehr werden, aber es ist schon ein sehr, sehr wichtiges Zeichen, dass in Genf diese Kritik so deutlich geäußert wird. Onun için seyşembe günü, yani düşenbe günü Uygur meselesinde başlayan, seyşembe günü yeni Uygur meselesi, deydi o hemen bilgendek, Genç'te Xitay'ın
insan hakları ve Gürcistan'daki insan hakları meselesi bir yerde görüşülür ve bir yerde sual tarzında bir yerde naidi değil o çok işaret verildi. Gürmanya'nın sırtında yani 15 devletlerde Xitay'ın olup mu Uygurluğa karşı işte bir vatan insan haklarında kendi kılışı ve cezalarında hakkında naidi emek meydanına oturup koydu. Elbette bunun da bunun da mücadele olması gerekse lekin bu 16 devletin dünyanın peş kadem devletleri o naidi yaşlıdır. Am Mittwoch hatten wir das von Asger eben schon erwähnte parlamentarische Frühstück, ein internes Gespräch, an dem Enderschein teilgenommen hat für die Reforminitiative, an dem Ulrich Delius, der ja gestern bei Ihnen war, für die Gesellschaft für bedrohte Bürger teilgenommen, an dem Marie Holzmann teilgenommen hat und Lopez Nadal. Und ich war sehr glücklich, dass bei diesem Gespräch viele Kolleginnen und Kollegen auch aus anderen Bundestagsfraktionen teilgenommen haben und wir uns nochmal direkt informieren konnten, meine Kollegen informiert werden konnten über die dramatische Situation in ihrer Heimat. Çarşamba günü bu saat diyende Gürmanya parlamentosunda Naşta programı aslında yine Uygurlar meselesi oturup koyuldu. Bu meselede elimizdeki tonulan dostluğumuzun Ulrich Delius, yani Maria Holzmann, Spanien, yani başka böyle mütehassıs, Nadan'dan da mütehassıs katlaştı. Bununla İlhan Tokti inisiyatif grubu bununla ilgilenme kılgandı. Yalnız bizim partiyeler emez, başka partiyelerin bu milletvekilleri, kadınları üyeleri sözüyle bunun katlaştı. Bunun kendi önemli Uygur meselesi üstünde topluluk etti. Und am Donnerstag war der große Tag. Der Deutsche Bundestag hat erstmals auf der Grundlage einer Initiative von mir und meiner Fraktion über die dramatische Menschenrechtslage in Xinjiang beraten und alle Redner und Rednerinnen der demokratischen Parteien, mit Ausnahme eben der rechtsextremen AfD, aber alle anderen Rednerinnen und Redner haben sich sehr klar und deutlich geäußert, haben die Einhaltung der Menschenrechte in Xinjiang eingefordert und haben die Lager verurteilt und die Schließung der Lager gefordert. Perşembe günü Mustafa Gürmanya parlamentosunda benim ve Yeşiller Partiyası'nınki teşebbüskarlığı bilen Uygur meselesi bütün partiler tarafından müzakere kılındı. Gürmanya parlamentosunda müşterek temsil kılınan 7 partiye var. Bu 7 partiyeninki 6'sı bu belirlen teklifini kabul kılıp Uygur meselesinde her partiyeden 2-3 kişi çıkıp Uygur meselesini toxtulup ceza lagerleri, bunun için başka kıyım kıstaklar, yaşlarınki mesela Xitayning ish taraflariga avaltilib u yerda qandoqligimizni yuyulayotganligi to'g'ri bo'lib bu masalani cho'qim bizniki tanqid qilishimiz kerak deb uzun 55 minutlik bir muzokara ilib berildi. Und ich bekam schon am Nachmittag, am Donnerstagnachmittag einen Anruf aus der chinesischen Botschaft in Berlin, die nicht erfreut waren über diesen Tagesordnungspunkt, die um sofortigen Rückruf gebeten haben, aber leider hat nicht so viel zu tun. Yani şu Perşembe günü de düştüğüm zaman bana Xitayning Berlin'deki elçixonasidan telefon qildi, elchi telefon qilib, meningki buni kun tartibidan chiqarib o'tishimni talab qildi, lekin meningki nihoyat vaqtim qisqa, buni cho'ram yetmadi. Gestern traf dann per E-Mail das Schreiben der chinesischen Botschaft ein. Ich denke, Sie kennen es schon. Es ist auch auf der Website der chinesischen Botschaft in Deutschland zu lesen. Und will vielleicht kurz
was dazu sagen. Also allein schon in der Überschrift wird über die sogenannte Menschenrechtslage in Xinjiang geredet. Es gibt keine sogenannten Menschenrechte, es gibt Menschenrechte. Punkt. उन्होंने जुलाई के लिए yana Çans'ın e-mailden hatta şu hafta yerimize hem de şu narazılığını bildirip bizim bir yerden insan hakkı hukuku dersen de bulmamakta o atalmış insan hakkı hukuku yaptı yani şu atalmış bilginin Xitay'daki de o pençede insan hakkı hukuka bölmek kılmanlıklarını bir alanı. Und in diesem Schreiben beschwert sich die chinesische Regierung, dass der Deutsche Bundestag, ein frei gewähltes demokratisches Parlament, das kennen Sie nicht offenbar, dass der Deutsche Bundestag eine Debatte zur Menschenrechtslage in China und insbesondere in Xinjiang geführt hat. Sie zeigen sich, Zitat, äußerst unzufrieden und sie sind erbost, dass trotz ihres starken Einwandes diese Debatte überhaupt stattgefunden hat und sie haben eine ernsthafte Demarche gegen den Bundestag und gegen die Bundesregierung angesetzt. Tabii bu harekatın devamında hem şu özlerindeki narazılığını bildirip de demokratik usullerle sayılan bir parlamentonun ki kararını kabul kılamazdı. Bizim şunçilik kattık bununla narazı olganlığımızı bilip durup Germanya parlamentosunda Uygur meselesi görüşüldü. Bununki bizimle münasebetlerimizden çok tersleri oldu. Ich habe auch mit meinen Kollegen aus CDU und CSU darüber geredet und wir sind uns alle einig. Erstens, wir weisen diese Art der Einmischung und Ermahnung und möglicherweise sogar der Drohung durch die chinesische Regierung aufs Schärfste zurück. Ben hazır hakimiyetli olan Sosyal Hristiyan Partisi ve Demokratik Hristiyan Partilerindeki dostlarım ve hesaplaşlarımdan görüştüm. Bu meseleyi biz bizlerce fikrimiz ki naiti uçuk meydanımız ve bunda bizi tehdit kılıp bundan narazılık bildirişini biz hiçbir zaman kabul kılamayız. Bunu red kılınız. Zweitens, es ist unsere Debatte im Bundestag ist anders als die chinesische Regierung sagt, keine Einmischung in die Souveränität Chinas, sondern es ist die Wahrnehmung unserer Souveränität des Deutschen Bundestages, dass wir darüber diskutieren, auf Grundlage welcher Prinzipien die deutsche Außenpolitik agieren soll. Das ist unsere ureigenste Aufgabe als deutsches Parlament und das werden wir auch in Zukunft tun. Xitay hükümeti bazen bizlerle Avrupalılarla ve bizlerle özündeki içki kişilerle arlaşmanlarda tenkit kılıyor. Lakin bizimki Germanya parlamentosu hakikaten demokratik usullerle sayılan ve hiç kiminin sırtın birisini tehdidiye, sırtın bu kişilerimizde artışına yol koymaydı. Bu bizimki garipliklerindeki prensibi, bizimki Germanya parlamentosundaki prensibi. Biz bu prensibimizden hiçbir vakit vazgeçmeyiz ve özümüzün meydanını uçuk beyan kılıp çınıtırız. Und zum Schluss darf ich für mich persönlich noch sagen, es ist ja nicht das erste Mal, dass die chinesische Botschaft versucht, auf mich Druck auszuüben, damit ich mich nicht für die Rechte der Uiguren einsetze. Alles, was sie damit erreicht haben, ist, dass ich mich besonders für die Rechte der Uiguren und der Uiguren einsetze. Und diesen Druck, den die chinesische Regierung hier versucht auszuüben, diesen Druck werde ich natürlich nicht nachgeben, ganz im Gegenteil. Es bestätigt und es bestärkt mich darin, weiterzumachen und für die Menschenrechte der Uiguren und für die Menschenrechte weltweit von Minderheiten auch weiterhin zu kämpfen. Bu birinci kısım emas Xitay hükümetininki, Xitay'ınki, Germanya'daki elçilerininki beni tehdit kılışı, besim astı tutuşu. Bunundan keyin men Uygur meselesiga hozirgidimi texetchin ko'ngil bo'laman, chunki bularniki tahdidlarini, bularniki meni norozilik bildirgani, meniki to'g'ri yo'lda bo'lganligimni,
kılatkan işlerindeki doğru boğanlıkını ve ezilgen Uygur milleti ve başka milletlerinin her daim ben doğru bilgen yolundan bana yolduğanlıkını bir yerden bakıp erkek ödümen Xitay hükümetinin şunu bilsin ki ulan kancılık tehdit salsa ben şunçılıkça Uygurlarını zikri içtim. Deswegen wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Mut und viel Kraft in Ihrem Einsatz, insbesondere wenn Sie an Ihre Familien in Ihrer Heimat denken. Verzweifeln Sie nicht. Es ist dramatisch, es ist eine wirklich sehr, sehr schwierige Situation, aber ich denke, die Menschen in Ihrer Heimat, die vertrauen auf Sie, dass Sie sich in den demokratischen Ländern für deren Rechte einsetzen und bei ihrem friedlichen und gewaltfreien Einsatz für die Rechte ihrer Familienmitglieder, ihrer Angehörigen, ihrer Freunde und Bekannten werden sie mich immer auf ihre Seite haben. Şu münasebetle sizlerle diyecek bir vatkan küreşinlerde armağanlıklarını, ümitliğini, yüksek istihdam kılımen, talep kılımen, elbette umay emas sizlerin yerde atanlarımla, tutanlarımla şu yerde ulanınca bir yerdeki ahvalin naiti işinirlik ve insanınki çoğunu razı bulmaydıgan bir ahvallar bir yerde bulmadıdır. Lekin şunu amanlar ki sizler demokratik ve erkin dünyada yaşayaksızlar ve sizlerin bir yerde kalan tutanlarımlarınki sizlerin halkınlarının sizlerge ihtiyacı var, sizlerinki müşeriki küreşin var, kulağı bir ümit buludu, şunun için harmasın, iradınlarını bitlemezsin, küreşinleri devam kıldığın müddetçe ben her vakit Uygurların sepede geldim. Cenevre'deki çok zor namayış bilen Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki yığın bilen 16 devletinin Xitay'ın karılışı bilen çarşamba günü Germaniya parlamenti ötküzülgen birinci yığın Magistan'da ötkende ve aldığım günü Germaniya parlamentinin tuncu xitim bulup Uygur meselesini umumi yığında müzakere kılıp ve koyulgan taraflarını etraflık görüşüş ve körüldüğün çağrı tedbirlerini Xitay'a karşı müzakere kılış için Republik Komisyonu'nda yol dışı bilen bu hafta her hakikat dünyada Uygur hapsi olduğu desek erzido ve haklı. Bununla uzun yıllardır bizi koruyan, hizmet tutkayan Margaret Hanım'daki rolü naite çok. Şu münasebet bilen hazırca simbolik olsun diye Uygurlar namıdır, sizler namındadır, sonraki kıyımdaşlarımız namıdır, ularının bütün balları namıdır, gününü takdim kılıp rahmetli kaldır. Liebe Margret, du bist unser Freund seit Jahren, über ein Jahrzehnt. Die letzte Akt, alle bisherige Bemühungen hat eine Frucht gegeben, ein Resultat gegeben. Damit ist die uygurische Menschenrechtsfrage in Tagesordnung heute aufgekommen. Glaube ich, stimmst du? Ja. Und als symbolischer Dank dafür, im Namen aller Uiguren, im Namen der uigurischen Gemeinde in München, insbesondere die weißen Kinder von
alle Uiguren in Hakik wurden, ich würde dieses Lohn eröffnen. Ich hoffe doch sehr, eines Tages in freie Ostkurdistan alle anderen Uiguren, die danken werden. Unsere Parlamentsvorsitzende können Sie werden. Reisimiz bu alana Vielen Dank und jetzt kämpfen wir weiter. Assalomu alaykum. Buni Qirg'izistonda bir oilasi kelib qolgan, biroq Qozog'iston pasporti bilan oila bo'lajaqsi, biroq o'zi vatanga ketib tutilib qoldi. Biroq oila bo'lajaqsining Qozog'iston, Qirg'iziston pasportlari bor. Ashular mashaqqatsi qabul qilindi degan savolni bir şey so'zlab o'tdim. Nega chiqimiz Ama uşak bilen gitmeyle kim ayrı. Bu vaktimizde yaklayıp Kaçık yurttaşlar. Ko'pchilik diqqat qilinglar. Germaniyada panohlik qilib kelgan qarindoshlarimizdan hammasi albatta davlat tabiiylik hisobida Xitoy pasporti bilan keladi. Xitoylar hech bir vaqt vatan bo'lsin, shahar bo'lsin, ya'ni bizning kimligimizda Xitoycha ism bilan pasport chiqartirdi. Ya'ni Xitoyligi o'qish keyin bilan ism chiqartirdi. Bizlar Uyg'urlarimiz Germaniyaga kelgandan keyin panohlik qilishda hukumat o'rinlari biz shu pasportni asos qilimizda ismi butunlay xato bo'lib kelyapti. Biz bu soqchi o'rinlari masalan aybdor bo'lsin, mayli birlashma hukumat bo'lsin, bu ahvolni biz demokratik bir davlatda bizlar o'zimizdan Uyg'urcha, ya'ni ana tilimiz ishlatmaymiz. Bu ismlar Yevropa ism listasi bor desak, bu pasportni asos qilgan pasport bo'yicha qabul qilinganlar hozirgacha o'sha xanzucha atilayotgan ismlar ishlatib, o'shunga Germaniya hukumati bir Uyg'urcha ismni qo'llash yoki bo'lmasa uni bir Yevropa ismiga to'g'ri kelgan bo'yicha o'zimizdan ana tilimiz ismini qo'llash bilan bo'ladi. Buni o'ylash baqqan bo'ladi. Richtig verstanden. So wie ich es verstanden habe, geht es darum, dass es natürlich einen Unterschied macht, der im Pass eingetragene chinesische Name und ihr eigentlicher Name. Und wenn Sie hier dann bei deutschen Behörden sind, wird dann sozusagen der Name des chinesischen Passes verwendet. Ich glaube, man kann bei den Behörden, die müssen sich natürlich auf das offizielle Dokument beziehen, aber man kann ihnen sagen, wie der uigurische Name lautet, sodass dann in dem Dokument beides auftaucht. Darauf sollten Sie bestehen bei den deutschen Behörden, dass Sie sagen, das ist das Dokument, aber auf Uigurisch lautet der Name so und so, und dass Sie dann in Ihrem Dokument Ihren eigentlichen Namen haben, aber natürlich müssen die deutschen Behörden sich auf das offizielle Dokument beziehen, aber sollten darauf bestehen, dass beide Namen tatsächlich dann auch, wenn Sie damit Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich an mich, dann werde ich versuchen, dann an die jeweilige Ausländerbehörde zu schreiben, ob sie denn das nicht ermöglichen. Boleh diatur memang ada yang sudah sejarah malah.
Bilmez kalaba diye. Ben anlama yapma. Buni deydi albatta sizlarninki asl pasportlardan nima yozilib bo'lsa, uni yozish majburiyati bor. Lekin sizlar uni qo'shimcha meni Uyg'urchada asl etim mandaq deb buning qat'iy chin turib muqobilda ba'zilarinki qabul qilishlari mumkin. Lekin ularning vazifasi shu pasportda nima bo'lsa, shuni yozish. Agar ular qabul qilmasdan yo'q, shu pasportga ham yozilsa gap tursa, mana xat yozib bildirsanglar, men andiga shu bu ishlar shug'ullangan bo'lim bilan ko'rishib, uni hal qilishdagi yo'li bormi yo'qmi, uni surishtirman. Manda hurmatli yurtdoshlar, savol qo'yaylik, lekin endi qo'yilgan savollarninki shu qonunninki kishi bilan munosabatli ko'rish bo'lsin. Biz endi Germaniyada yashayotimiz yerda vatandoshlik berishning hozir protsessi bo'lyapti. Chunki Bavariya hukumati hozir Uyg'urlarninki vatandoshlik berish masalasida qo'ldan kelmaydigan, vatandan akaga bo'lmaydigan dokumentlarni qilyapti. Biz burun biz vatandoshga ag'a vaqtida bundan 10 yil burun bo'lganlik isbot. Biz Urgundirdan qo'yib berganmiz. Hozir endi vatanda urug' qoldirmoqga telefon, internet hech qanday bir aloqa bo'lmayotgan vaqtda yerga Beijing niyat konsuliga borsa, o'rinchidan advokat tutsa, undan keyin Xitoyning ichki ishlar ministrlarining tasdiq bo'lishi kerak, notar bo'lishi kerak. U narsaning hammasini keyin Germaniyadagi Beijing konsuliga, Beijingga German konsuliyati tasdiqlash kerak. Shu narsani akilsa deb qo'ldan kelmaydigan, qilib bo'lmaydigan narsa hozir Bavariya hukumati qisqartirdi. Shuning uchun aklanmaganligi uchun bunga haq qonunsiz bunga jazo to'layapmiz. Mushu masalani bir qulaylashtirib qo'ygandik Germaniya parlamenti. Also es geht um die Schwierigkeiten bei der Einbürgerung hier, so habe ich das verstanden, und dass gerade die bayerischen Behörden da besonders große Schwierigkeiten machen. Das habe ich auch schon von anderen gehört. Das bezieht sich nicht nur auf die Uiguren, weil also die bayerische Einbürgerungspolitik ist dann besonders restriktiv. Ich halte das für ein großes Problem, weil wir wünschen uns ja, dass Menschen sich hier integrieren und dass sie die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen. Das ist ja in unserem Sinne. Und deswegen kann ich nicht nachvollziehen, dass die bayerische Regierung sozusagen besonders restriktiv ist. Zum einen hoffe ich, dass mit der neuen Regierung das vielleicht ein bisschen leichter wird, aber da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das tatsächlich der Fall ist. Und zum anderen weiß ich auch, dass auch hier die chinesische Regierung versucht, Druck zu machen, Einbürgerungen von Chinesen so schwer wie möglich zu machen. Das darf alles für uns kein Argument sein. Und deswegen, wenn Sie einen ganz konkreten Fall haben, auch da wenden Sie sich an mich oder mein Büro und dann werden wir bei der konkreten Behörde nachfragen und sagen, was ist das Problem. Wir werden nochmal versuchen, darauf hinzuweisen, dass Sie natürlich diese Dokumente nicht beibringen können, weil Sie ja noch nicht mal Kontakt zu den Familien haben. Dann sollen Sie dann diese Dokumente beibringen können. Also versuchen wir eine Lösung zu finden. Ich kann es Ihnen nicht versprechen,
Aber manchmal ist so ein Brief einer Bundestagsabgeordneten eine Behörde gehört dann doch das andere. Borussia Bavarya'da deydi baskılına Germaniya kurası oluşuna ait ters başka eyaletlere karaganda bu fakatlan Uygurlar için emas başka milletlerge oluşu Bizlerinin üstüge deydi Xitay hükümeti bizim işletip mümkün kadar Xitay kurası boğanlarınki German kurası oluşuna aldığımız ediş için kırış vakitte hazır bu bizden Bavarya parlamentosunda yeni sayılan bulup yeni hükümet kuruluş usulü var. Belki de bu hükümet kurulsa bazı taraflardan çözülüşü mümkün. Bundan aldığımı eğer sizlerle birlikte bilgen konkret hem de bilgen olsa bana benim mao milletine tapşırmağın için hal olmadı bu. Ben bana dertten gene yalnızca beni ki duyulma herkese galip kılsamla ben o idarlarla görüşmem bazen ben %100 halkı vermem gelemem lekin bazen elbette de parlamento azasının kelgen kat çıkmış planınki içilişine sebep oldu elbette sizler böyle ailemlerle görüşlerine vatan bir ahvalda üyenin sandak ve mücadele tepkisiyle bunu elbette doğru düşünmüş gerekiyor. Askarca benim askarca suali başka demez. Margarita Bazır Hanım Nyu-York'ta bu işini başlap Bavarya parlamentoga kirdi. Bugün Germaniyanın federal parlamentoda Uygur meselesini iade kılıp bizdeki Margarita Hanım'dan ricayimiz bütün Avrupa Birliği'ndeki devletlerdeki Yeşillar Partisi de Uygur meselesiga hizmet kıladigan bundan bir grupta partiler arasında kuruş bir imkaniyeti olsa bir apagan bolsa da qo'shib ketadi. Also das Europäische Parlament hat ja vor 2 Monaten, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute und wichtige Entschließung verabschiedet. Daran haben wir uns auch bei unserem Antrag im Deutschen Bundestag orientiert. Also das Thema ist auch auf der Tagesordnung des Europäischen Parlaments. Und meine Kollegin im Europäischen Parlament der Grünen Partei, Barbara Lochbihler, arbeitet auch seit vielen Jahren an dem Thema. In ihr haben Sie auch immer eine gute Ansprechpartnerin. Das Europäische Parlament wird im Mai nächsten Jahres neu gewählt. Barbara Lochbihler wird dann nicht mehr antreten, aber ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger, da bin ich ganz sicher, wird sich auch dieser Themen annehmen und wird auch versuchen, mit ihren Kollegen und Kolleginnen aus den anderen europäischen Ländern dieses Thema auch in Zukunft auf der Tagesordnung zu haben. Das muss ich, also die Frage war, ob man sozusagen eine eigene Gruppe bildet von Grünen im Europaparlament. Das kann ich natürlich dem Europäischen Parlament oder den Grünen im Europäischen Parlament sozusagen nicht vorwegnehmen. Ich denke, es wird eine Gruppe geben mit Menschenrechtspolitikerinnen und Politikern der Grünen aus allen europäischen Ländern. Und dort wird natürlich diese Frage auch eine große Bedeutung haben. Aber leider haben wir ja noch viele, viele andere Menschenrechtsverletzungen in China, aber auch in vielen anderen Ländern. Also ich glaube, das wird es geben. Ob es extra eine sozusagen Uiguren-Gruppe geben wird, glaube ich jetzt, also weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es für meine Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament nach wie vor eine ganz, ganz zentrale Frage auf dem Tisch sein wird. Avrupa Parlamentosu'da bunun içki ay avval Uygurlar topluluğu karar verildi. Şu kararlar verildiğine vaktini biz Yeşiller Partiyası'nın vekillerimi onunla güç çıkarmandı. İleriden ise Yeşiller Partiyası'nın Barbara Lochbihler hanım var. Onun diğerki işler şunlardan hemimizde tanıyız ve Uygurlar için hakikaten Avrupa Parlamentosu'da hazırlıkça küçük kırık diskusyon geldi.
aldığımızdaki yerdeki Avrupa Parlamentosu'nda saygılı var. Üyede Barbara Lombardova Hanım'dan namzat olmayırken, lekin mevcut olmasın, onun olmanı tezgahın kişi kim olsun Uygur meselesiyle kömür bölüyor. Lekin ayrım Uygurlar için bir grupniki kuruluşu ancak olay emas, onun ihtimalını vermeymen. Lekin Uygurlar için Yeşillah hayali olsun, Uygur davası için hizmet kılıyor, güç çıkarıyor, bu taraftan kaldırıyor. Aziz qarindoshlar, yaqinda Germaniyadan Shvetsiya Uyg'urlarni qaytarmasi haqida axborotlardan kuchlar buni aytyapsiz. Ko'z oldimizda hozir Germaniyada 10 yildan qabul alomatdan nurg'un bizning qarindoshlarimiz bor. Qaytarmaydi deyilgan yaxshi ish bu Germaniya uchun, Shvetsiya uchun bizni tarafimizga nisbatan yaxshi javob berilgan. Endigi mesele Misheli Dünya Uygur Kurultayı'da ve bizimki Uygur davasına başı kabul alanmakla kırımdaştığımız yıllardan beri bu milletin işini yapıyoruz. Şunun için biz göz aldığımızdaki endi işini tutmayı kurup biz reallıkta doğru yapmayız. Benim de hakikaten şunun için çokum bir yerde kabul alanmaktan 10 yıllar psikolojik azalıyoruz. 10 yıllar kabul alanmaktan en işini yapışımız gerek. Bundan sonra Michel'ler sualımızı toplattım. Margarita Hanım'ın diyen aldıraç bir veriş gerek. Kalan suallarımızda bizim getiriyorlar ayağını sonra kılamız. Zafer. Vielen Dank und alles Gute für Sie. Teşekkürler.